UMDC ke Kongres na mau hati ubah Charles Marngar ubadang sajid kamu Deputy Chairman jonga yang dorba tauan ke Khasi Hills Autonomous District Council hak arpoi teri ujilliu arjar pulai ulaong. Baka jinglik kersan jong ya ke Executive Committee bertamai balam kemat da ke NPP kedai namar la South Nam Siteng baula ra ya kamat ya keren kaput kumur khot hakal yang persya penban kam jupoi syai bat kesukut tang haki jingkular. Habakran sikilat patai kubur ubah Charles Ulaong. Bamenta udan hakal yang sensyar, badun kren ya ke Executive Committee banlay halor kani. Ulai kublay ya Chief Executive Member batamai juga Council, ubah penyat sings ubala kular ban hiar jurep hi, syak haput hadin artayo bakut ke dorbar liur mang tingka, mentau benai. Jingi trelang ke jongi po amne po council ke jonga ke jingwan jonga ban je trelang hangne po council kenika sen ko mata swa bangan poi setang ko ban ye thu choi phi ba ban pen kan mau ye phi barok ba ka jinglong MDC jonga mata lari la jam poi saus nem ste setang kumba prabnai e kelakut ke jinglong MDC. Jadi jinglong MDC jonga saus nam siten lane sans nam duna. Atrai baru pi menjur berkipai ba kisaki ba ngala persang hi banonra. Ikimat ye keren hapo ka house. Berkawai na isu ka bakham ka bangla jonra kadai ya ka border isu. Haga jing penbai ya put usam. Haga bede ba konsensi ke jonga bat kiwai ro. Put usam ubade hapo ke jurisdiction jong ke Khasi Hills Autonomous District Council. PPE haga bay day bat kani ke jingpen bay put bay sam. Bunsin hi ngala rah ni council. Nai tang kawai ngakwa ban kan mau ipi ngakai baru pi kan mau. La bunsin ngawan rah. Nai kedon ke por ke bangang sodiang. Kedon ke por ke bangang sukmen. Nai mengkam bunsin hi ke ke por ke bangang sodiang. Kadang ke jing sisa ba lakulari na apo house bunsin kinong yalam jong house ubodon boram ke jong banwan ban jengo ya put usam yikinong sonong di jongi ki badan apo borda kendai kelong ke eke basusi ba kini ki sam snam site dan riwaido ban jengo tak ke jing kia ka masing keren ni kali Entar, ngam kerukti ngam gentho ino ngam sultan madiru man kerukti persya iya man, enrai. Kejing sisa kelong ba, kita kejing kular, kibalak kular iklam borlong. Kita lor kena kenong rem baga perkhat mentadan sutra benai, nganyeso no bakis, ngandan no bakaliang sisa. Hakini kin rem benai, nganyo ban keren wala kadang ngakalian sesuatu, nganyo ban keren yosi yang. Dan yo ban keren ya ke isi bagai isi kiriman shimkia gini kam baga sultanat menithu ipi pada dewan bau CM jongi ba penya sing CM ila shimti ko chief executive member ila kularnya na pada pok house ru ila kular ba artayo hadin balang form ke isi hadin ke session artayo hadin ke session ban jengo adalah di ya kino sno ba dia put usam jong ka blok tu jong tak ada ege musuh na yang ni skam yang kelmen skam kita ke jengkolar hakani ke sin ke pemeta ke bangadon lang ha garuli yang ni bikin urung ngadon ke jing snow bayo ba lada ngasong thai kum MDC lada wan ga new amendment lese kim sha shu ga dual post lese ngamla shu ban yo kontes MDC ngan haban ne tang ke MLA ke jong yo ba kapan sanut yang ha ke jinglong MDC jong ya khamla ban ne kene ke kubur ke basan banga airu kene ke kubur skipai ba nong sok senong jaga konsensi kibala yo I yang abun sen banga dan apreng ke jing ya de jing sat barbo nam tak kaput ki jong jadi halor kata ke nong rem ke belum ina banga dan hakene ke alliance ke batamai hangni apo Khasi Autonomous District Council
Dr. Dipankar Das, DM Cardiology, MD Medicine, naga Swagat Hospital Guwahati, undon hanong ba Shillong, haka arba South Rig ujiliw, 8,000 arpulay, na duwa kapor katway baje Minstep, Woodland Hospital. Undon ru haka si sadjan kabasaw, man lau benay. Kino gibran jing pangklong snam, kilaban wan silok yu. Call how number, kandai not, pra kandai, not kandai, nyo kandai, not nyo.